Lua, peila ona tatou I loa I le afiafile nei, o le a tatou vaava ai I le whai upu se fulu ma le tasi anga I le whai upu se fulu ma le valu. So we're now going to look at 1 John chapter 3, verses 11 through to 18. In these verses, John gives us an opposite test. The first test, do you know sin? Now in these verses, we're now going to look at another test. As a true believer, do you love one another? Maumai. So me fai upo e whaia o fai upo se fulu. Po ua e loa le angasala. A fai upo suma tasi o suma valu. Po ua e loa le alofa o le tasi oe le tangata Kerisiano. So I foi, e ma fai ai ona e loa, po hao se tangata Kerisiano faamaoni. Aisea, o le toʻatele o tangata na whaasese I le vaitaimi, lea a o soifua le apostolo. No mai ma le whiau lea, e lea lolofa I le auso a. E o mai ma le whiau o le whingtangai. Amen? So, we're going to look at verses 11 through to verse 18. Tato te mata I le mata apu lea, o le Kerisiano faamaoni, e alofa le tasi I le tasi. We're going to look at 1 John chapter 3, verse 11 through to verse 18, with the title, True Christians Love One Another. Se tato whai tau mai mo mua le whai upu e se fulu ma le tasi. Whamu mole mam, whai tau mai whamu mole whai koe suma tasi mo tatou. Awa o le polo inga le nei o tau whanu o longo iai. Tanu le amitanga. Ia tatou whea whani. Amen. Awa o le polo inga le nei o tau whaalongolongo iai. Talu le amatanga. Ia o tau whaalofani. In English it reads, "For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another." O le vainga mo mua o te whietala noa I le tai ale nei, I le fiafile nei. O le loa o le tangata Kerisiano faamaoni o lona alofa I le tasi. Mua e loa ona o le alofa e pei ona o a oina mai le amatanga. Whamai whai kusuma tasi, awa o le poloa ina le nei. Ia e loa le lei ma e mauti noa le lei oe le Kerisiano. O le olanga alofa I le tasi po le olanga alofa I le auso. Ele o se whamatalanga mānaina. Ia e loa le lei o le poloa inga. So a ta o le poloa inga, o le mea e tatau o na whaia. Lea whamai e, a wā o le poloa inga le nei, ua o tau whaalongolongo I ai, talu le amatanga. A ta o le amatanga I le whai upule amata upo Ioane, o lo tala noa Ioane, o le auso le o lo tusia I ai lana tusi, o le auso ua whaapea o na whaalongolongo I le tala le lei a Yesu Keriso, talu le vaitaimi o le au apostolo. Nisio I lātou na lātou whaalongolongo I le vaitaimi o Yesu Keriso. Ai talu le amatanga o le whiau e le isuia o le alofa o le tasi. Le ale mta upu o le whialofani. O le ale mta upu ina ia I loa e I lātou uma o le whialofani e le o se mata upu le lei, e le o se mata upu nā o na talanoa ina e mānaia, ai o le poloa ina. E ia le marosi anga o le upu nā poloa ina, a wā o ina e ta atia na iai le whaatonunga. It is a command to love one another. The first test is that it says there, for this message that you have heard from the beginning, that we should love one another. In another translation, it uses for this is a command. When you hear the word command, then you know that it's not just a suggestion. You know that it's not just a good idea to love one another. No, it's a command. Therefore, when we are commanded to love one another, then we know that it's our duty as a Christian to love our fellow brothers and sisters. So, o le ata mo moana o ta atia mai le tai ale nei,
e mawhai ona whesiringia e I tātou a. Whape whiaona ui loa o au o le Kerisiano faamaoni. Muamua. Po o usiu stai I le poloa inga lea. Ina ia o alofa le tasi. Amen. So e tātou tusi I le Ioane na sfuma le tolu. Ioane suma tolu alona whai koe tolu suma whale. Watu I lunga lau papai a tātou tusi. Maua le tusi al tangata mua whamole. Whai tālu fo whamole mani leo tele. O le polo inga kou o se tua tuai a te o tau. Ia o tau te alpani. A pei o na oa o bātu I a te o tau. Ia te alpani ko I o tau. O le mea lea e to ai e tangata o manawa. O so o moni o tau. Pea whai o tau pea alpani. Amen. O le mata oku lea o le alofa o le tasi. Pei ona o tu inatu mua. E le o se mata upu fou I le tustusinga lea Ioane. Na mata I whanata upu e lua. Fo I folo wa ai lunga whai upu e lua. I le mata upu e lua. O loo iai I nai whai upu e fitu. Whamai le whai upu e fitu. Le ausoi o te le tusi atu iate o tau se poloa inga fou. O le poloa inga tuwai. I le tatou tusi le mo moni mani. So le mata upu leo le alofa o le tasi. E le o se mata upu fou I le whaalongo o le tangata Utaia. Po le whaalongo o le tangata Kerisiano I le vaitaimia Ioane. E whamai a whai kuna fitu whamai. Wa iate o tau talu le amatanga o le poloa inga tuwai. O le upu lea o tau whaalongo ai. Talu le amatanga. O le tangata Utaia, po le tangata Israelu, e a o awina mai a o tamaititi, I le mata upu o le alofa. Le whamai ai, ia e alofa atu I le li loa atua, no loto atua, nganga atua, manatu atua, no ma losi atua. O whamai ai le mata upu na le alofa, e le whenga inga tuai atua a le tangata Utaia. Whamai la I o le sivaenga o le a o ongana, ia e alofa foi I le lua te tuahui, ia pei o e lava ia te oe. So, a whai mai o ane, e le o se poloa inga fō, a o le poloa inga tuwai. Ai sea, o le poloa inga e whaatatau I le whealofani, po o le alofa o le tasi, o le poloa inga e maasani ai le tangata Utaia. So it's not a new commandment, because we see, when John talks about loving one another tonight, in chapter 3, he actually writes about it in chapter 2. Because in verse 7, he says, brethren, I write no new commandment to you. So when he says brethren, he's writing to his fellow Jews. He's writing to his fellow believers. And he says, I don't write to you a new commandment, but an old commandment, which you have had from the beginning. So this commandment of loving one another is from the Jewish Old Testament. Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. The second part of that says, then love thy neighbor as yourself. So these teachings are ingrained in the Jewish culture. So o tusi atu la Ioane I le mea lea po le msa upu po le poloa inga o le whealofani. E leo se mea fōu. A le whai upu le na whai tawina e mamu I le awhiawhi le nei, I le Ioane suma tolu. O le ale whitalenga Iesu, whamai Iesu, o le poloa inga fōu o te tu watu iate o tō. Ia o tō whealofani, whaapei o na oa lofa atu iate o tō. Ia whealofani fo'i o tō. See the difference? O le ale e senga le wa au mai Iesu. Whamai Iesu, o le poloa inga fōu o te tuina atu iate o tō. Ia o tō whealofani, whaapei ona oa lofa atu iate o tō. Wai ana upu ia o Iesu. Whape whea le alofa o Iesu. Ale alofa le na whaatino I lunga le sātau. Ale alofa lea e le whaatua o ina. Ale alofa lea e le manatu o ia iate ia. Aina manatu ia iate o. Le alofa lea na fōa I uma lona ola. Le alofa lale na o lo umana o mia I Iesu. Ina ia manatu ia I le au apostolo po le au soo. Ai whape na fu I tātou.
That John is writing in chapter 2, and he's saying, you know, it's nothing new, brethren. It's not a new commandment to love one another. Amen. But then we see that in John 13, he says to love one another as I have loved you. The difference there, the addition there, is that Jesus says, yes, love one another. Disciples, the world will know you through your love for one another. Christians, the world will know real Christians if we love one another. And then Jesus says, to love one another as I have loved you. Amen. What's the difference? That we must love the way that Jesus loved. What was Christ's love? Christ's love was a sacrificial love. Now you can test yourself now. Do I love my brethren that much? Do I love my fellow brother and sister in Christ that I would be willing to lay my life down for them? Am I loving them? And do I know that I'm a real Christian through my love, through my expression of love? Am I loving according to the example that is being taught tonight? That Christ says to love as I have loved. Whamaile Ioane nai sfuma le lima e whatatau I le alofa o Yesu. Whamai pepe suma lua. Whamai o la upolo inga le ne ia o tau whiarofani. Pei o na o alofa atu ia te o tau. E le si I lava le alofa o se tasi le ne alofa. Ia tuku na atu e se tasi lona ola e sui ia na o le alofa na Yesu. We could never compare to that. That when Jesus says, you know, that no love is greater than this, that one would lay his life down for his friends. But Jesus says, love as I have loved. Praise the Lord. Ole faamalosi po le faamanatu. Ole tofotofonga ole afiafile nei le oto au mai e Ioane. Ile ngata ina ia iloa le I tātou le angasala, a ia iloa e tātou po o alofa. O le ala le matati o le alofa le o au mai le tuspa ia, le alofa Yesu. What is the bar that has been set here with regards to loving one another? It's Jesus Christ himself. No greater love is this, that a man would lay down his life for his friends. Praise the Lord. Amen. That's a paraphrasing from John 15, verse 12 to 13. Lefa me mo Thessalonia. 1 Thessalonians chapter 4, verse 9. Nanaya upo Paulo I, ona ulotala noa Paulo I le hao awina o le tangata. E whatatau I le alofa a. Mo I fole tusina wha mo mole whaita wiko. Wha mo mole nita koe wha, whaipo ima. O le tangata Kerisiano faamaoni. O le tangata I le taua o awina mata pule o le alofa. Ai sea. O tutonu a te tātou le fua. O tutonu a te tātou le atua. Wa awina lo loto mo le wanganga e le atua. Ya whai. O oio Kerisiano faamaoni. You don't have to be taught about love. Why? Because God teaches you to love. It says there in verse 9, but concerning brotherly love, you have no need that I should write to you. This is what Paul is saying. Why? For you yourselves are taught by God to love one another. It's your nature, your new nature. Praise the Lord. That before the cross, you probably didn't love. But after the cross, it became natural. Why? Because of Jesus Christ. Because of the regenerated heart. But if you're saying that you are a Christian, but do not love, then there goes the question. Right? Amen. So, o manatu mo o le taiao ni, o le afiafile ni, sorry, I keep on saying taiao, I'm so used to preaching in the morning now.
Al manatu mo mua o le afiafi le nei, whai upo sumatasi, e loa le Kerisiano faamaoni, a wā ua o awina o ia I le alofa, dalu le amatanga. Praise the Lord. So you definitely know that you're a Christian because why? You have been taught by God with regards to loving one another, and it's in your nature. Okay, verse 12 to 18 is the opposite. So that was a real nice introduction. But verse 12-18 is the total opposite. I le tustu singa Ioane, o tustu singa Ioane e pe o se e whaafea ngai au na manatu a. I le fo I lase ese ngai le afiafile nei. Le afiafile nei, le lawa au mai, o le ana matatia o le alofa a. Le ale anganga o le apostolo le afiafile nei. Ia e fe sili fo o ele tangata Kerisiano, lea ua tangata whatuatua. Ioe e mawhai ona o iloa, o wā le Kerisiano faamaoni, ona o te alofa I le tasi tangata. Lua la, o le vaaina le au mai e Ioane e pe au mai e se ata opposite, ha? What's the Samoan for opposite? Whaafea ngai, ha? A tu whaafea ngai manatu I ale apostolo, o le ata lea o le tangata e alofa. Aia, au mai lea le ata po le tu whaafea ngai o le ata lea, au noa le tangata ma le alofa. E toru lava aina e whaamatala ina I le apostolo, I le whai upo se furu ma le lua, e o le whai upo se furu ma le palu. O le ata mua tātou te maua I le whai upo se furu ma le lua, tātou whai tau mai ai. E le peino o peino, in verse 10 we see the first example of the absence of love. So the first test is, do you love one another? Now we see that love is taught from the beginning. Now that we see the example of love is Jesus Christ. But verse 12 to 18 we see an opposite approach that John brings to the test. This is what a life looks like when love is absent. First example is given in verse 12, and it reads like this: not as Cain, who was of the wicked one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his works were evil and his brothers were righteous. O le ata mua tātou te maua mai pe a au noa le tangata ma le alofa e iu ina fasioti tangata. O le ata le au mai ele apostolo, na toe au mai ele apostolo le tala ia kaino. Ai mata le whaipuna suma lofa mai e le pei o kaino nai loo leanga. Le ale vainga mo tātou te iloa, o kaino sa whaitauranga. A tātou mata le tala lea I le tala ia kaino. O lai ana saunia e kaino ana tauranga. O le tangata o lai mafuta I le atua. O kaino o le atari o atamu. O atamu na whai e le atua. O mea umalawa na mata ai kaino I lona soifuanga atua na I loa le vā ma le atua. Amen. So o le tangata fo I o kaino e le whapea e le tō tele nisi na iei le vaitangi o narolangi. Na atamu ewa ma la whanau tō lua kaino ma apere. Aiwa ai le ata o le tangata e le pei o kaino nai loo le ana. O le ata le au mai I e ui lava e mafuta mai le to o tele tangata I tono o mafutanga whaale e kare sia. Ai mawhai lava ona pu lea e le rio lalani. Hey, that's quite such a contrast. Because it says there, not as Cain, who was of the wicked one. Who's the wicked one? Satan, the enemy. And yet, Cain was giving sacrifice to God. Cain was worshipping God. That's a picture of what? Cain was in fellowship with Abel, with Adam, with Eve.
Te atato mata le tala anga lea a. So e whalo tu sita mo le kenese. Kenese a mo ta koe wha. Pepe tolu. Se o pepe fitu. Ua o ina atoa o aso. Ona matua ilia e kainio o le fua o le whanua o le taulanga ia yoba. Ao a pelu. Wa ia a watu foi wa i tama alona lafu o e pepeti ai lava. Ua sila mai yoba ia a pelu. A toa malana taulanga. Ae pe tai o kaino malana taulanga. Ua ia le sila iai. Ona ita tele ai lea o kaino. Ua faa lava ona mata. Ona vetalai atu lea o yoba ia kaino. Se a le mea ua e itai. Se a foi ua faa ai o mata. Pe a fai e te a mio lei. E te le maua e fia. Ai a fai e te le a mio lei. O loo ta oto i le fai tutoa lea masala. E wai atu lona manao ia te oe. E te pule foi oe ia te ia. Le tana lea ia kaino. Aisea. Ili ia lofa o le atua i le loto o kaino. Na pu lea e loo leanga le loto o kaino. Lai whaitau lama. O lai mafuta whaatasi malona uso. Ai o lo tumu lona loto i le lea lofa. Lea nei una fasioti. O le ata mua o lo au mai le tato mtapu i le tai au le nei. A unoa le tangata ma le alofa. Pe o le unga lea o le tangata a unoa ma le alofa. E una faa o lima i le si tangata. Matautia ia. That the first example that John gives us with regards to the absence of love, we see in verse 12 is the story of Cain, who murdered his brother. The most extreme end that one would end up in without love is murder. And murder is probably the most harshest of sins that we would describe. All sins are the same, but that's probably the extreme. And the reason why one would murder is that they are so filled with wrath and anger, they are so have no love at all, that they would murder, that they would commit that action. So maua mai. So pe o le ata mua na o lo au mai e Ioane, o le tofotofonga mua mo le tangata, ia e loa ma e malama le alofa le na o awina atu ia te roto taru le matanga. Uso matu whawhine, ia e loa ma ia e tofotofo i fo oi ia te oi. Mana tua le alofa lea na o awina mai le amatanga. Mana tua le alofa o Yesu Keriso. Aisea, na au noa tātou ma le alofa, o le ata mua e o ia le tangata, o le whasio tangata. Ai manino ia ia tātou, pe a tātou mata nei, a me e tupu laula. Wa noa le lalolangi ma le alofa. Le ale mea le tupu, taua, misa, whasio ti tangata. Ua le popole le lalolangi, il whao lima ina i whasio ti. Aisea, no mo fia tangata le lalolangi. That's stuff we learn tofo tato. Okay, if that's happening in the church, then you know straight away that person is not a believer. Praise the Lord. Amen. 2. E ile si ata o lo au maia. O le ata le tato te maua lalo i le whaipu se fulu ma le tolu suma wha. O soi, awa tau te ofo pe a ita mai le lalo rangi a te oto. O i tātou, o tātou i loa o i tātou i le ona sa i le oti. Wā o lo lofa i tātou i le auso. O se le alofa i le oso. O lo tu mauia i le oti. And 15, o i lātou uma o e ita i o lātou oso. O whasi o ti tangata i lava i lātou. Whangata mai nāka mamoli. Mua, o le ata mua, au noa le tangata ma le alofa.
Pero whai unga lava e o iai o le whasio tangata a. Pero ngai ngata mai iai le tangata e le ai pe e au noma le rofa. Ai lua. Na vaenga luna lua le au mai. So I'm just going to write this up. Au noa tangata mai le rofa. E una whasioti tangata. Murderer. Vaenga luna lua. Au noa tangata mai le rofa. E va ai e fo I lea. O le ita fua I lo nous. Ai whai le whai unga whai pasuma li ma whamai. Ua outau I loa, e le ai se whasio tangata e tū mau ia te ia le ola e whawawau. Ai whamai le whai unga whai pasuma wha, o se le alofa I le uso, o loo tū mau ia I le oti. E siwa aina le olo au mei Ioane, au noa le tangata ma le alofa. Mo mua e I una whasi o te tangata, or murderer. That's the extreme of one who has the absence of love. But two, lua, whamai o le ita fua. I le awa onga tuspa ia, o le ita fua I le tasi tangata, e tutusa le ma le whasi o te tangata. O le mita tia na o le mita pūlea o le ita fua. Ai sea, pau lava lona e se esenga, e le I wha o lima le ita fua. Ai ava ai le loto, e tutusa le. The only difference between a murderer and a hatred, and the heart that is full of hatred, is that the only difference is that the hatred person, or the one who hates, the one who's absent of love, the one who has full of rage, has an actioned murder. But the Bible teaches that if you hate in your heart, you have murdered in your heart. O le matau tiale na o le matau upu e whatatau I le alofa. So, second test, tofo ifo oi a te oi. Ia whiawhine nea. We can all test ourselves. You know, if I am a believer, what is my heart telling me? What is my attitude towards my brethren? What is my attitude towards the body of Christ? Am I hating them for no reason? A tato whai tau le mātai o lona tau koe lima. Mātai o lona tau koe lima o lona whai koe lua suma tasi ma lua suma le lua. Ka mea lona whai tau ina, ua outou whaalo, ua whanai I e ana moa, aua e te pasi o te tangata, ai te pasi o te tangata, e noko sala o ia I le whaamasinonga. Aoa, o te whai atu ia te outou, ai se ita fua I lona uso, e noko sala o ia I le whaamasinonga, ai se whai atu foi I lona uso, raka, e noko sala o ia I le fono, ai se whai atu foi le vāne, e noko sala o ia I le afi I kena. Upo Yesu, awa onga a Yesu. That when we read in Matthew 5, Jesus teaches clearly in his Beatitudes teaching, verses 21 and 22. You have heard it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. 22, but I say to you, Jesus says, that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. O le ita fua. Le awhiawhilana nei, o leo lo o tato talatala noa. Nga le whai mai le whai puna e spuluma le wha, o suma tolu whamai o uso e aua tau te ofo pe a ita mai le lalolani ia te oto. E ino sa tani le tato mafutanga le whai le whiawhine nei. E ita le fili I le tato mea le whai, I le awa o wina o I tato. E ita fo I le fili, pe a tato wala lofa. So awa tato te ofa pe a ita mai le lalolani ia te I tato. Ai whamai le awa onga nā whai pasuma wha, o se lea lofa I le uso, o loo tu mau ia I le oti.
Tātou I lofo I la me le awa o ngā Yesu Keriso, o le ita fua, o le whasi o ti tangata lapa le nā. That whoever hates his brother is a murderer at heart. So o le ata lona lua, e le ngata o le pea noa le tangata no le alofa, o ia o le whasi o ti tangata, ai o ia fo'i e ita fua, ai sea, o wawa whasi o ti lava o ia, e tusa lava lea ma le whasi o ti tangata. O le matautia ia o le vaaina lea a. But the second part is that we look at that hatred. When we read our verses from the book of John, it just gives us the richness of the insights of his word. It says there in verse 14, we know that we have passed from death to life because we love the brethren. But it says there, he who does not love his brother abides in death. Vainga muli muli, e ele vainga lona tolu. O le vainga lona tolu, tātou te maua nā I le whaiupu e se fulu ma le ono, anga e le se fulu ma le valu. E mea lawa le nei wa tātou I loa I le alofa, ina o tui nātu e ia lona ola, e ia lona lava soi fua, e sui ai I tātou. It's tau fo I ona tātou tui nātu, lo tātou ola, e sui ai le auso. O se mai ai le oa, ale langi nei, pe ai loa atu e ia lona uso ua mativa, ai punitia lona loto alofa ia te ia, pe whape whea ona tu mau le alofa I le atua I lea tangata, la whanāwe, aua ne tātou alofa tau o le upu ma le mutu, a o le a mio ma le faamaoni, e le ata lona tobi, o le ata lona tobi, e le ngata I na whasi o te tangata pia o noa ma le alofa. E le ngata e ita fua, which is whasi o te tangata pia o noa ma le alofa. Ai, o le vaina lona tolu, o le tangata lea e loa lona le alofa, pia ino fua. Pe le gai se loto alofa. The English word is indifferent. Disinterested. Ai vainga I le vainga lona tolu lea. Tātou baba ai le au mai le ananga pa ia o le tāpu lea le alofa. Au noa le tangata ma le alofa. E au mai a toa I le ananga pa ia le ata o le alofa. Mo mua e whasi o tangata lua e ita fua. Tolu e ino fua. Pe le ese roto alofa. O le isi whangatala ina whaasa moa o le whai upu lea. Le wha mai whai koe suma fitu. O sewa iai le oa ale lalonani nei. Pe ai loa atu e ia lona uso o mativa, ai punitia lona loto alofa ia te ia. Pe whaape whea ona tu mau le alofa I le atua I lea tangata. Le ale si whamatala ina o le whai upu lea, o le tangata lea wa manatu I foia ia te ia la. Selfish. It's a good word, huh? That not only if you are absent in love, you're either a murderer or murderer at heart, you hate, or 3, you're indifferent. You become disinterested. You just watch out for yourself. Does that make sense? Because it says there clearly in our teaching today in verse 17, but whoever has this world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? Praise the Lord. We're talking about the test of your love as a true Christian. Why did John write these words? I say, ana tu si ai Ioane upune. Awa wa o maile awa o ngasise. Baba I fua o ye ya o ya. Baba I fua o ye la o ya. Oa mala o ya vaenga. Au te papole fua ni stanta a. There was that teaching that was starting to come through. But the test of a true believer, and I love those words in verse 17,
Piu toe o matamata i whai ipu ia ma o toe whamanuina i a ue lea tua, o ni upu e se asa tato whai tauina a. Ai whamai, o sewa iaile oa a le lalolangi nei. La tala noa mai, a whai o lo ia te oe whaamanianga i le lalolangi le nei a, o le afu i le mea ua ia te oe. Ai whamai, a e loa atu lau uso ua matiwa, ai puni tia lo loto alofa ia te ia. Pe whape whea o na tū maule alofa o lea tua i lea tangata. Tonu wa aina i o tatu i loa ke au noa le tangata na le lofa. E i ua i na lofa le tangata lea ia te ia lama. No mo fia tangata lea le popole ai e lisi tangata. E le popole i mana ongo isi tangata. He only watches out for themselves. They don't worry about other people. They don't worry about the rest of the brethren. They worry about themselves. So therefore we have to ask a question. If I'm saying I'm a Christian, but I'm looking out for myself, then there's a question mark there. Why? Because it says in verse 18, my little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. That your love has to be in your actions. That your love has to be in what you do. Not just profess your love, but practice your love. Mana ia nai whai mai whai puesuma mai la whana we, aua me tata waro lo whatau o le upu male mutu, a le a mio male faamaoni. Ko whai pule masani ana whaama i tatou mātua a. E tamu whai lava o tatou mātua ma tatou tua a, ina ia whaatino le mele o tau le alofa. Yeah? Ia ai misi pahala le nā tua o tangata Samoa ia a. Ai o lea lawa tatu ilo, lea i ele se awa onga ale tangata Samoa. O lea awa onga ale tusipa e. O lea awa onga e loa, tofo ina ilo ma faumalau loto oe le tangata whatua tua. Se tasi nei o mea lo au mai ele apostolo, ina ia e te sili whai oe te oe, a whai o ta ua o le tangata Kerisiano faamaoni, po o moni la ua lofa a. Pe o te ino fua, pe o te ita fua, po o ufa au lima e whasio te le isi tangata. A wā ainga o mai e tonu, tātou te iloa ai, e le o se Kerisiano faamaoni. That when we see these three things operating in the life of an individual who claims they are a Christian, but they commit murder, they hate, or they are indifferent or selfish, then therefore we can easily see that those fruits aren't of a Christian. Does that make sense, brethren? Amen. So ole whai pula te whia whai wina le tatomata upu i le a whiawhile nei, e maua le Philippi. Philippi e bua, ona o i le Philippi, tātou te maua le tangata o lo whaatino le lofa. O le ata whaataitai lea, o le tangata, e au mai e fo isi awa onga tā ua mo'i tātou. Someone has that in English. Philippians 2, it's the story of our dear friend Epaphroditus. Philippians 2, verses 25 to 28. If you can read nice and loud, please. 25 to 28. Yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and companion in labor and fellow soldier, but your messenger and he that ministered to my wants, for he longed after you all and was full of heaviness, because that ye had heard that ye had been sick. For indeed he was sick, nigh unto death, but God had mercy on him, and not on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. I sent him therefore the more carefully, that when ye see him again, ye may rejoice, and that I may be less sorrowful. Praise the Lord. Can we read together in Samoan? Tangata le ngoia Epaphroditus. Tātou whai tau whaatasi, whai koe lusuma lima e o lusuma walu i ia. E te tau ina au ina atu ia te o tau Epaphroditus. O lo uso lea ma le na mama lue whaatasi. Ma le na mama ata o whaatasi. A o lo tau whai au. Ma le au ona mai I lo matiwa. A wā sana unau atu ia te o tau malawa. Nā tua tu wale fo I o ia.
Awana o tō whanongo ua mai o ia. Awa fo isa mai lava o ia. Na whai a o ti. Awa rofa le tua ia te ia. Ai le ngata ia te ia. Awa foi. Ina nei whaopopo ina mai ia te au o lea whaanoa noa. Ma lea whaanoa noa. O lea ngā atiri ai. Ona o whaata alise ona au ngā atu o ia. Ina ia oli o tō e a o tō whewhi loa i mai ia. Ia whaafeo lolo ai fo i o lolo whaanoa noa. Amen. Mana ia i o le ato o le auso a. Tamata le ni o Epaphroditus o le whaiwhi au a le Kerisiano le Philippi. Ai o se tasi nei o le auso na pitosili o na lata ia Paulo. I o na taimi o le whaimara na inga. Ai o le toe taimi o Paulo i lona iai tono le whale pui Roma. Na anu le malanga le whaiwhi au a le nuku lea po le auso le Philippi. E a sia ia Paulo. O le malanga lea, e leo se malanga pupu. E leo se malanga e oso se vaalele o na o lea i Roma. O le malanga e whai tau maasina. E whai tau, e tau wasa i le tau, ma le timunga, lunga o mbanu, o i lunga o maunga, ma lalo i banu. Ai na malanga le tangata lea, i lona fia avea o se mea alofa me le auso i Philippi. E a watu e wheso soani i ti ngā mawhaingata o le au auna le atua po o Paulo. Ai whamai, na tau nō le tangata lea, ai whamai na mai le tangata lea. Whamai le whaapunga o lana mai, le whamai whaipulu suma le ono. Whamai awana o tō whaanonongo ua mai o ia, u awa fo'i sa mai lava o ia, na whai a oti. O ia, maua mai le loto tangata e whinau lona alofa i le au auna le atua. Le whinau o lona alofa ina ia whaatasi ma le tino ke piso. Ai sea, o le alofa. O le alofa e whaatino mai vaenga ia. Le tatu te maua le loto, le tusi a Paulo whamai, ai le ngata ia te ia a o foi ina nei whaapopo ina mai a te au o lea whaanoa noa, ma lea whaanoa noa. Whamai lai, o lea na ati liai o na whaata alise o na au ina atu o ia, ina ia oli o tō pe au tō whenua i mai ia. Va ai lea lofa le whenua i te tono le au so Kerisiano i le urua i e kalesia. Malolo ina ia Epaphroditus, toe a oti Epaphroditus. Ai ono na loto atua ina ia sosoani ma vea o ia mataliti ngā i whita o Paulo. So when we look at Epaphroditus, he is the example of a believer who has compassion and true love. Amen. That I pray that we be a room full of Epaphroditus, right? That, you know, when Epaphroditus heard of Paul's imprisonment, that he took the long journey from Philippi all the way to Rome. Why? Because he was concerned. He wanted to take the gifts from the brethren at Philippi and bring them to Paul. Why? It even says there that he was sick unto death. He nearly died. Doesn't tell us, but it was probably because of the journey that he was on. He must have faced so many different types of weather patterns like me, but I was in a heated car going through the snow. Whereas Epaphroditus might have been on a donkey or an animal traversing all of those rugged hillsides. So when he arrived at Paul, he became sick. But what was driving him? What was motivating him? It was his love. Yeah. It's the believer's love. It's the true believer's love. What's the true believer's love? Jesus says, love one another as I have loved you. Ultimate example of love. Amen. So in lua vaenga na tatou matamata i le afiafi le nei. O le vaenga mua i o tō manatua le alofa pei o na au ina i o tō talu le amatanga o le alofa o Yesu Keriso. Ai lua o le lapata inga pe ahau noa ma le alofa. Le whai inga o tatou mta o pō te fia au mai ai whai pa suma wha, suma le ono, ma le suma le balu.
A tātou mata I whai upu e tō. E a vea matau loto, a vea mamatua mo tātou. E ko suma whā, o I tātou, ua tātou, o I tātou I le ola, sā I le oti. A wā o no o alofa I tātou, I le auso. Mua, o tātou nei le oti a, toe a oti, ona o le anasala. A lea o tātou ola, ona o Yesu Keriso, o lea e awai I na tātou alofa. Lua, kai ko suma le ono, o le mea lava lea, o le mea lava lea nei, ua tātou I loa I le alofa, ina ua tuina atu e ia o lona lava soifua, e sui iai I tātou. E te tau hoi o na tātou tuina atu, lo tātou wola, e sui iai le ausu. O le ale atau le alofa mo tātou, uso matua whaafine, a ingo le whaatua tua, nai au me le whaipa suma le ono a. Ina ia whaapeo na tātou tuina atu o tātou wola, e sui iai le ausu. Le lofa le nā wha le Kerisiano. Le lofa faamaoni le nā o le Kerisiano faamaoni. Ma le mea muli, e ko suma vailu, la whana awe, aua nei tātou ala lofa, tau le upu ma le mutu, a o le a mio, ma le faamaoni. Ma nei anei whai puna tō I te o ma tātou a. A o e sinihia, a o e tatalo I lo loto, o ngā mailo o langa a lofa, I le auso. Na le upu ma le mutu, po o halu ato ma le a mio ma le faamaoni. 3 verses that I wanted to highlight just to finish us off today. Verse 14 says, we know that we have passed from death to life because we love the brethren. Amen. Praise the Lord. 2, verse 16, by this we know love because he laid down his life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. Consider the way that you love the brethren. Consider the way that you love our fellow members of our fellowship or any part of the body of Christ. Are you willing to lay down your life for them? Are you willing to love unselfishly towards them? And 3, I like verse 18, and it says, my little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. That our love is not just what we say, but it's in our practice. It's in what we do. Praise the Lord. Yeah, mas pati viele I'm going to pray so we can close this part off, and then we'll switch off our video, and we will have a time for questions and answers. Praise the Lord. Te mawea matou whaanongolongo I lau upu le nea fiafi. Le mata mo fie, ma le loloto, lau tele o le upu le atua. Pea matou mana tunatu I le alofa. O lo tala noa mai le apostolo ne ia matou walolofa ai. Ne ia matou tofo ai o matou loto. Po o matou walolofa e tusa ma le afionga a le atua. Whatailo wa o mai ne ia matou manatua. Le alofa pe ona a o ina ai matou e loa nganga pa ia. Pe ona alofa I Yesu Keriso. Lua matou va ai foi a noa I matou ma le alofa e matautia. So la matou talo tama faamaoni ia o ina peo matou tamata. A o ina peo matou whaalongo la matou va ai. Ia ina pea o matou langa savali. Leli ina ia awane o matou walolofa tau le upu ma le mutu. E pia na matou whaitou ina le afiafile ni au le a mio ma le faamaoni. O le ala matou talo whaamanuia oe lau o auna nei. So se tasi lava o na whai o na matou mafuta I lunga o pena te whailani. Mo o lunga lowi ina. Ai ia tu maui ate I matou le whaatau vaa. Leo ina fo I matou pea whai mina le nea fiafi. Pea matou anga I atu I hainga malawa. Ia mo o lunga lava lowi ina ono Yesu. And we all say, Amen. Amen. God bless everyone. Thank you. Thank you for watching. Whoever's online. Okay.